Impostasa, sa crisi redusi disintradas de sa Sardigna. Ananti a una crisi economica ICI grai in di bodi totu s'Italia si depeus ponni in conca ca tocat a redusi managhenzia e isperdizio, a razionalizzare i gastos de sa regioni, po donare prus resursas de bilanzio a s'affortiamentu de s'economia e ca depeus impreare a prenu su dinari europeu e statali destinadu a is infrastrutturas. Dunarada s'assessore de sa programmazione e bilanzio Raffaele Pacci, isprichendi chi cussu est unu camminu obligadu, appustisi chi sa Regioneria de Istadu ha donau s'ultima noa supra is impostas erarialis chi spettant a sa Sardigna po su 2013, sa ghettada fiscale prus bascia, diffattisi, depiu propria sa crisi economica, a significare una redusida de intradas po sa Sardigna paris a 130 milioni de euros. Disgrazia in Sarruga, morto unu piccioccu de Carbonia. A Riseru s'è morto po mori de una disgrazia in Sarruga unu piccioccu de Carbonia, Cristian Marrasa, 39 annos. Su giovanu fiaghiendi sa vettura sua, una Mazda, ca non c'è bessiu de corsia e s'è prantau in unu muru de arrocca. Su giovanu, chi su corpu forte inciadi scavulau a fora de sa cabina, s'è mortu deretto. Podidessi chi a s'origini de sa contessida duapa sa velocità di manna. Su fattu è de Ariseru Mericeddu va ores 4 e mesu e est contessiu in Sarruga provinziali chi anda de Portescusi a Carbonia, accanta de sa frazione de Paringiano. A su logu funt lompius per rilievus is carabineris de Portescusi, sa polizia municipali e 2 ambulanzias de su 118. A dolu umannu, poi sanitarius s'aggiudu issoru e serviu a Cristian Marras, d'antagattau mortu in mese Samoa. A parri dei carabineris, su giovanu fiattentendi unu propassu currendi in meda e ha perdu su controllo de sa vettura. Cristian Marras fiannodiu in Carbonia, traballada in unu centru commerciali de sa zittadi, vendendi frutta e birdura. Fia fillu solu e una pariga de mesis a oi aia perdiu a su babbu. Giba, arrestau unu sbregungiu occasionendi turistas. In Giba is carabineris ant arrestau a pei liberu o porcherias in logu pubblicu a un omine de 35 annos, liberu professionista e bagadiu de Milano, chi bivit in Sant'Annarresi. A s'omine risera mesudì d'ant arrestau is carabineris de Giba in sa plagia dei Salinas, in s'unteris chi, spollinco, fiat tochendisi sa natura ananti de 2 turistas chi pigant su soli. Su fattu viaggiai a contessiu dinanti a Riseru e unu scantu turistas strangios aiant già isinalau su fattu a su 112, chi aia forriau sa sinalada a is carabineris de Giba, chi lompius in sa plagia no aiant accurtu ad acciappai. Faci ore e mesudì, is carabineris ant arricciu un'altra telefonada, partius derettos, danti segudau e ci danti lompiu in caserma, innui danti denunziau a pei liberu. Carbonia, a festu de Gesù Cristu Divino Operaio. Sa cresa de Gesù Cristu Divino Operaio a festa da su patronu su cu una contessidas civilis e religiosas. De grasa vinzas a su 20 de Santuaini s'ant'attenni in sa gresia i disi dedicadas a temas religiosus e sozialis. Dominigu a 5 sa missa cantata de Monsignori Giovanni Paulu Zedda. Su programma de sa festu civili sinna poi sa partida de PlayStation dei 7 mesi ai 9 oras de merì in s'oratorio de Gesù Cristu Divino Operaio. Cenabra, ai 8 mesi in Piazza Egresia, si va sa gara poetica in Campitanesu. Sabudu, sa giornata, ad essi dedicata a sa regodu dei salesianus che ant fundau sa gresia. Crasamengiano e 9 oras, duadai sa pedalata che aggiudada, paris a s'assoziu ASD a pedala di Monio. Ai 8 mesi s'avvestas da serrai con i baddus in prazza. Festival internazionali de musica de Camara. Soberint istendas supra s'edizione de 6 de su Festival internazionali de musica de Camara, a tobi un odio po su solcis gresienti chi, o cannu puru, s'ad a fai dotto in su teatro Electra de Iglesias. Franco possa di de su primu de ogni santu, in noi su festival s'ad a transiri a su teatru Santu Martinu de Aristanisi. De su 19 de Santuaini a su 21 de su mese Idas, sa bellesa de 11 merisi ant essi dedicaus a sustentu Scipio. Su festival apparicciau de sa socioculturali Anton Stadler,
dirigiu già di ora de Fabio Furia, ad avire cannu puru is protagonistas de su panorama cammaristicu musicali nazionali e internazionali, reinas e naddudas ad essere sa musica de càmara, no ant a mancare de donnia manera accirradas musicalis de atra calidade, comente a jazz, tango, musica etnica e contemporanea. Su primu attobiu è po dominigu 19 de Santuaini a Isotu de Merì con su spettacolo de Dvorak a Piazzolla, in su palco su maestro Fabio Furia e su bandoneon su.